Аԥсны атәылахьчара министр Мираб Кишмариа Аруаи аветеранцәа аныҳәа рыдныҳәало иазгәеиҭеит ижәиԥшьтәы шықәса раԥхьа игаз аиааира иабзоураны Аԥсны ахьыԥшымра зхаҵара шаиуз. Иҳәеит аибашьра ашықәсқәа раанӡа иамеигӡаз рџьабаа еснагь пату шақәҵатәу. Гәырӷьарымшуп, ҳамшҭыроуп аџьабаа збаз, иҭахақәаз, инвалид иаанхақәаз, даараӡа џьабаа збаз ауаажәлар ирхыргаз аус. Гәдоу Ҭома Тҟәарчалом иахьакәызаалак еидкыланы ирбаз аџьабаала аиааира ҳгеит. Аныҳәа иазкыз аилатәараҿы аррамаҵзураҿы зҽалызкааз иранашьаны амедалқәеи агәалашәаратә ҳамҭақәеи. Товарищ министр обороны, старший лейтенант ГВХ для присвоения очередного воинского звания капитан прибыл. Аиааира аныҳәамш иазкыз аилатәараҿы убасгьы иҟан Урыстәылантәи иааз афицарцәа, аветеранцәа. Аилатәара хыркәшан аныҳәатә концерт ала. Дениза Гергиев-ԥҳа, Асҭамыр Гәажәба, Аԥсуа телехәаԥшра.